Siya bangin sedang ya kani ka video ngashko ban kerpa je pi boro bapinya follow ya kani ka Instagram account ko jongi namar kibun ki baong ba kim juyo ya ka notification ha ka YouTube ko jongki ladangi upload ya ki videos te ha kani ka Instagram account ngi pentep bai ya ki followers ki jongi ladangi upload ya ka video ka bathamai ha kini ki stories ngi shit pentep bai ba ngi la upload ya ka video kabatamai mar sendap upload haka YouTube ngila bu yakini ki stories padru pila ban klik ya kani ka link kabadan haka ni ka story bat sa klik biang ya kate ka link kabadan hajrong bat kansa pau ben shaka YouTube bat pinsi ya kani ka video kabatamai tis ngobha follow ya kani ka Instagram account ko jungi kanang ba pinum do yaki videos kibinga upload Di sesi sian pat ngi pinang sumpai pi borok syakane ka channel ke jongi bat hakane ka video ngin pe ya kane ka post ke barang sulat tama hepo Meghalaya. Ya kane ka post la pelat ka Meghalaya State Watershed and Wasteland Development Agency lane ka MSW WDA mentau benai arajar arpoar. Ka kateng jongi ka post kedai visual communicator. Ya kane ka post kin sepenlong ya ka walk in interview haka santrik benai Julai arajar arpoar. Ya kena ke post visual communicator ke belai arteli ke jaka jong ke posting ke deha shilong bat hatura. Ke age limit lene ke kerta ke beredo ke dekat prasnam bat ke bahado ke deha lipo arsnam. Bat kandan sansnam relaxation ya ki schedule kas lene ki schedule tribe. Ke salary lene ke tolop ke deha persan ajar hakshi benai. Educational qualification kolongkum ne. Tadi ben pendap ya ke bachelor's degree lene ke master's degree haka visual communication, lane film, lane videography, lane photography, lane mass communication. Ya kena ke post pidan kam minimum arsnam experience haka visual communication, lane photography, lane film, lane website development, lane indigenous storytelling, but behavioral change. Pidan kam ro ke experience haki community solutions, ki traditional knowledge but ki bicultural heritage. Ki experience haki awareness programs, capacity building activities, field research, padru ban collect iki data ki bayadai hapo Meghalaya. Pidai ru banang ban pendan kam ya ka Adobe Photoshop, bat Adobe Premiere, lani ki ru ki software. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply kini ke post pihak ban ra ya ki original documents kum ki degree certificate, marksheet certificate, experience certificate bat ki ru nagbenta ka verification haka por baki penlong ya kenika walk-in interview. Ya kenika walk-in interview kin sa penlong haka office of the Divisional Soil and Water Conservation Officer, Shillong, Territorial Division, Pulau Hills, Shillong. Haka santrik benai Julai arajar arpoar nado katway beje menstep. Ka official notification lani ka official notice ngalai hapo description jong kenika video ti philak ban download bat ban pule ya ka syaba pen apply kenika post kanang ba pen tip shusho sepang ki details.